kan terbuat nahan puasana batalkan be sugan kadang gairah tapi geus kajeng gak apa lah beli hala di dana di mana Han di tempat anu aman be deh juga lah di mana Han jadi dia gak enak dia nanti kok bari nabok be bismillahirrahmanirrahim Han tapi nih Han di mana-mana ge kanyahoan bae kudu di luhur astagfirullah tapi nih Han selain kudu di luhur aya ditu ya tebar wasa astagfirullah